India Marchaka Autonomous District Council som ho tu te voin khan New Delhi anin hukhom voin hi July ni somni le pani sang hi somni pali ania Marchak state ranga Autonomous District Council ho tu te chu Dia Sok Hotel New Delhi voin samhadar somatang khan in hukhomin in pum khatna le thoho na thazok om theina nam halak tan tu sang te an soi hoa Marchaka Autonomous District Council ten din mun sang jok le na son na tam jok an nei theina na rot na om te soi hovin an chan vo tur dik tak an chan theina na malak ho tha an tia sarkar lai puya thlen ngai te thlen ngal tha an tia a bo zui na po lungrol taka bo zui ni se an ti Autonomous District Council ho tu te hi ni zan khan New Delhi scheme house anin mukhom to 125th Constitution Amendment chungchang engemaw chen an soi ho to chu voina ani mukhom na hian soi zui ani Autonomous District Council ho tu te New Delhi mukhom na hian Mizoram ADC Pathum Lai Marale Chakma Autonomous District Council te chuan IO antira Lai Autonomous District Council atangin Chief Executive Member Pusi Lalmuan thangale LADC Deputy Chairman Pu Lalmuan sangate he meeting a hian an tela Tipra Morcha Chief Maharaja Pradyut De Burma po he meeting a hian atel Marchak biala Autonomous District Council te chuan August ha hian Silonga in mukhom le ni se an tia sarkar lai puya an thuthlen te bo zui dan tur le malak na tur an duan hranga malak na te thlir ho ni se an ti Delhi chamek CM le Deputy Chairman te hian nimin khan Delhi Lai Hostel to in andin mun amuna an ena hostel mamo ngai to nan CM hian poisa apek baka mamo dang an thlen te chu a thei anga ngai to tum tho asaya Rom hanlo kang chuan voin tlai hian Union Home Minister an mu thei ani chuan ni lai ni khian Delhi chho sanin Aizawl an panang